फाहामथायनि आंखालाव बेंगुरा जिउजों सम बारहोदों बरपेटा जिल्लानि खाटाजाहार गामिनि 15 बोसोर बैसोनि रुबुल दासआ। फिसाज्लानि बेंगुरा देहाखौ लानानै रुबुलनि बिमाया गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायनानै बुंदों, आंनि आखा-फाखा फिसाज्लाखौ हेफाजाब खालामदो। थारैनो बरपेटा जिल्लानि खाटाजाहार फोथारनि रांखान्थियारि जोबोद लोरबां नखर। गोबाव समनिफ्रायनो बेरामाव गोग्लैनानै थानाय फिसाज्लाखौ लानानै बे समाव जोबोद खैफोद आंखालाव गोग्लैदों गोरिब नखरा। मिन्थिनाय बायदिब्ला रुबुला रायज्लायनो हायैजों लोगोसे थाबायनोबो हाया। राहा गोथे जानाय नखरा बे समाव गुवाहाटी आरो बरपेटायाव थानाय मेडिकेल कलेज देहा फाहामसालियाव गोबां खेब लांनायनि उनावबो मोजाङाव फैयाखै रुबुल दासआ। गोजौ फाहामथायनि थाखाय रांनि गोनांथि जानाय नखरा दायो सरकार आरो रायजो राजाफोरनिसिम अनसुंथाइ हास्थायदों। सोरबाफोर गोसो अनसुला सुबुङा रुबुलनि फाहामथायनि थाखाय हेफाजाब होनो आवगायबोदोंब्ला नैबे एकाउन्ट नाम्बार 6495954903 IFSC IDI B000B119 आव मदद हरनो हागोन। बेनि अनगायैबो जायखिजाया हेफाजाब होनो थाखाय नैबे मबाइल नाम्बार 9957925843 आव नखरजों फोनांजाब खालामनो हागोन। दास मोर लराटोर नाम रुबुल दास, गाँव 1 नং काटाजार बाथार। मोर लराटोर मातृ हिसापे मैं एखार कब विचारो जे मोर लराटोक जेन आर्थिक साहाय्यर कारणे मैं कटर माने दूरत निब পৰা নাই चिकित्सार भावे निसु गुवाहाटीत मेडिकल कलेजत और बरपेटा मेडिकल कलेजत इमान माने उन्नत चिकित्सा करिब পৰা নাই आर्थिक सहायৰ कारणे। যদি আপোনালোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি যদি অলপ সহায় কৰে মোৰ লৰাটোৰ কাৰণে মুখৰ ফালে চাই মই বহুত ধন্য হ'ম আৰু গাঁওবাসীকো বা ৰাইজৰ ওচৰতো মই ক্ষমা বিচাৰিছো যাতে মোক লৰাটোক অলপ চকু মিলি চাই যাতে আৰ্থিকভাৱে অলপ সহায় কৰে। মই এইখিনিয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। আৰু মোৰ এটা একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছো, কোনোবা যদি হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে সহায় কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰে, যাতে মোৰ ল'ৰাটোৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে স্কুলত যিহেতু সি যাবই নোৱাৰিলে আৰু ভৱিষ্যতৰ কিজানি যাব নোৱাৰিব, মই মাতৃ হিচাপে এইটোৱে যে তেওঁ চলিব পাৰে সেইখিনি দি এইখিনিয়ে মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছো। আৰু দাস মোৰ ঘৰ কাটাজাৰত। মোৰ ল'ৰাটোৰ কথাটো আপোনালোকে জানি বা দেখছি, আমাৰ গাঁওবাসীয়েও জানে। মোৰ খুব দুখ লগা কথা, সকলোৰে মা বাপকৰ বাবা মাত শুনাৰ কাৰণে সকলোৰে ইচ্ছা, কিন্তু আজি মই 15 বছৰ ধৰি বাচ্চাটোৰ মুখেৰে মা বাবাৰ এষাৰ মাত নাপালোঁ। খুব দুখ লগাৰ কাহিনী। এতিয়া মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই কাঠৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ ল'ৰাটোক অলপ চিকিৎসা উন্নতৰ কাৰণে মোক সহায় কৰে, যাতে ৰাইজেও মোক অলপ সহায় কৰে। কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি যদি থাকে মোৰ ল'ৰাটোৰ বাবে অলপ আগবাঢ়ি আহক, সহায় কৰক। ধৰক মই যিখিনি সমৰ্থ গুৱাহাটী বৰপেটা এনেকৈ ডক্টৰক দেখাইছোঁ, কিন্তু আজিলৈকে 15 বছৰ হ'ল ল'ৰাজনৰ একো ভাল বেয়া নাপালোঁ, মাত এষাৰ পৰ্যন্ত নাপালোঁ। খোজ কাঢ়িব নোৱাৰে, আজি এনেকৈ বিচনাত থাকিব লগা হ'ল ল'ৰাজনৰ। আজি সকলো ল'ৰাবিলাক স্কুলত যায়, স্কুলত দৌৰি আহে, মোৰ কেনেকুৱা লাগিব পাৰে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে। এনে দুখত পৰি আছোঁ, একো নাই। মোৰ যিখিনি চিকিৎসা কৰাৰ সামৰ্থ্য আছিল, মাটি বাৰী আছিল, বিক্ৰী কৰি তেওঁৰ কাৰণে চব শেষ কৰিলোঁ। মোৰ এইখিনিয়ে আৰু। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटी क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटी क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटी क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटी क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटी क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नाम्बार 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं